ole rapjung channel minlo thlir saka minlo ngai thak sak thin tute inva in chibai le vek ule Isua Thihnaa a Mawhphur tute episode lina ngai thale ang o in ngai tlom te kam chuak Bible a hian pathian tana mi bik thlan bik te kan hmu a chung ho chuan pathian mi zia le aro puina te an hmu lai hian an te zia an hmu chiang thina an mihring pui te laka te bik ni lo po in lalpa an hmu chuan an in sit thina mitlom berle mantlak lo ber ang hialin an in hmu thina ni midang aya an sual bik wang po ni lovin lalpa an hmu awang zokin engma lo le mantlak lo misualan ni zia an hmu chuak thin chung mi te chu Bible mi le Bible ziak ni lem lo pathian mi namte tongkam he bunga hian ti lan ani ang Abrahama ani hi pathianin milim bezinga tanga ako chuani a pathian ring tlat tu rin na pa ti thei hial khopa mi ro pui ni atong kam ro pui tak mai a in ngai tlom na tong kam hi lo chin cheila ngai te ke vai vut le mei wap mai hian ka be pop ta sa che Genesis bung som pare chang som ni pasari heta atong kam hi Sodom kho chhiat tur thu Abrahaman pathian soi a hriat awangin Sodom kho chan chu adu na tong kam ani a Sodom kho a hian lota te chung kwa an om bok si a chan chu adu in he tong kam hi a mangani in sit na tong kam hi Bible a om fowa tlom zia tin lo zia in hmu na tong kam chuak ani a vai vut ti hi chu vai vut atanga mihring hi siam kan ni na zonga chu chuan thil om takani a ma se mihringa siam kan lo ni to chuan vai vut atang po ni se vai vut ang mai chuan kan in hmu to lo mai theya ma se vai vut chu engatan ma mihring le thil dang tan tangkai na a om lo ang main Abraham hian vai vut ang chawin a in ngai ni hei ba ka hian ala soi war le chu mei wap phei chu thing kan tu a awap enga ma tangkai lo ni a tin mau wap phei chu atangkai lo le zwala thing wa pe ro chu man thei na po ala om tho ma na mei wap phi chu thil sang dai ani le ngala Abraham hian mei wap ang che in a in ngai Abraham hi mirin om tak poisa sum le pai thila po ani a ama tho chhu ani lo thil lak mai du lo mi ani a thamna le thil dik lo laka fihlim mi ro pui atling a chanchin soitur tam tak a omang he thu hi angya langana pomchi lem lo ani a mei wap chu ani ozong lo mai ma se pathian laka engma ani lo zia a in mu in ti thei ama in anei lo ti asya pathian ama in anei lo ti asya pathiana atlom zia entir na tongkam nizok ma in angai theiani Gideona ani hi Israel ho chan chuak tur ko ani a abu volai ko ani nge ome vantir koin nang mi chakhwai sen lalpa chu I hne na om ti in ko na dong ani lalpan Israel chan chuak tur a ko hian azam ve hle ti asiata atong kam lo tar lang ila olalpa engtin nge Israel mi te hi ka han chan chwa te lulang ngai te manase tha zinga hian rethei ber kan ni a keila hi ka pa chung te zinga te ber kan sia atia pathian in thil ti tura a ko na hi aro pui sia amani na lam athir hian ate tham ain ti sia anma ni tha zinga a rethei berina in soya apa chung te zinga te berin a in soi thin hei hi pon lama ani na dik tak lam ai ma in pathian hian ama hi Israel chan chuak tura a man thei rilru in ngai tlom le rilru dik ani na lam hi ani mele Gideona hi a in sit na tongkam soi chuaka ngai thei ani aber ang hial a in soi hi chu angya langana pomchi chu ani lem kher lo mai thei pathian hian man tlak tura angaya nang mi chak ati ngal ringot mai ni pathian ma a mitlom in ngai tlom hi michak le thil ti thei an lo ni zel mai ti hi a hriat theiani Eliza ani hi Israel zol nei ro pui berte zinga
ani hi Israel zol nei ro pui berte zingami chanchin nga tak po ani ome pathian zol nei thil ti thei tak po ani ome pathian zol nei thil ti thei tak ani awangin baala pui thiam te nen haral thil hlan an che hi kang tura an in el tum po khan eliza chuan pathian nung Jehovah chu ko ein meiwana ta lo tlak thak terin an mai cham po ti kan ani a baala pui thiam te ero chuan nilenga an au po in an ti kang theilowa chuta chuan ne na nei tu zok zokin a ne lo tu lam chu tha tura an lo in thutiam ani awang chuan baala pui thiam te chu eliza chuan a that ta veka chumi chanchin chu ahaba chuan anupui Jezebeli ashila Jezebeli chu athinrim em maya eliza chu tha avauta a eliza hian Jezebeli vauna hi ahlawa birseba khwa thengin achia hlopo heta hian birseba khwa wa thengin achia hlopo heta hian ahnu chia ti ani ero chu thalera nikhat bana akala Jupiter thing hnuai hian a thu a heta hian thi adilani adil na chu hei hi ani atok ta olalpa tuna hian kanun na hi lamaite kapute ain ka thachuang bik si lawa ati a he thu po hi amaril ru a chuan thalo a in ti tak takani apute aya ama thabik lowa a in ngai na hi adikang ma se in ti te ang apate ai chuan a that jok chu arin oma ani hi a in mu tet wanga hetia soi hi ani mel jok ani heng thu po hi aziak lan angalak chi ni lem lo athu om zia chui chiana a soi chua chan jok hi hriat a that mel le ani zopa chanchin hi helaya hian lo soi zom le ngal mai ila zopa po hi mi thatak mai bible hian ani ti kan mu theya mi fel pathum Ezekiel zia ka atar lana atel ve a mishing ngai tu anale mudana chuan mi thafam kim ti turani hetiang mishing hi a om thei do mi ti thei hialani ma se pathiana Mawhphur tak tak chuan vutle vai vuta thu mai tlak ani chu a hre chiang ani ang vutle vai vuta thu in kasim ta ati hial mai ani Nehemia hi Israel nam tu chhia veitu pathian chakna ringa kulte po siam that rut tu le nasataka dodal tu kara po beya hoisen taka thok tu ani a Jerusalem kul chim cherem rum amu phei chuan aril ru ana ema amu phei chuan aril ru ana ema a omdan a mellan dan po alo dang lam hialani Israel ho sual na hian ani hi a inda sang mai lova an sual na chu ama sual na a po ngai ve in thu asoi chua kani Israel fa te lalpa nen angen saka Israel tha te kangen sakna hi lo ngai thale angche keile kapa chung te chu kan lo sual ta si a ichunga thalo takin thil kan lo ti ta a ichia lo mosia ne na ipek thupek te dan te ro rel te chu kan lo zom talova Nehemia hi mirin mi fel takani ti ashiat theya tin mirin ani na alan na chu atong kama ashiat thei adu chuan hlo tam tak in siam thei ni a rampo adu angazaw in pe thei ni ram in pek chung changa hian a then chuan an lo in pe teu thin po ani ang Nehemia ero hi chuan rampo a in pe ve du lovani ma se ami te Israel ho swal na chuan ama po in soitel ve in keile kapa chung te chu kan lo swal ta si a ichunga thalo takin thil kan lo ti ta a ti in he thu po hi Nehemia in pek na le pathian laka aril ruput ro puizia tarlan na ani Nehemia hi a in ngai tlom hle mai thilpo ati swal ve thu kan hrelowa suak swal taka ati ve po kan hrelem lova a chanchina hian a swal ve na a om hi kan hrelowani ma se pathian ma a chuan miswal le mi man tlak lo miswal ni in a in hretlatani Pola hi zentel tir ko ro pui tak Isua muchiang em tu mitnge ye Isua mutu angangai ani apostol ni na pek ani hiala tin atun manun po sa kholam ngai sak tak mosia dan te po lo zom thin atet lai tanga
zuda sa kho kher mei taka chomlen le zirtir ani a midang zirtir tur po in mitling ani ma se zuda dan zompui ber mosia dan chu tlingzo to lovin Isua Krista a felna chu chandam na alo ni te jok si a chu dan thar lo om chu pola hian alo la shangai si lova ati du da ta ani chutia ring tu ti du da a kallai chuan Isua ngei chu ama hne na in shet tirin sola sola enga tinge nangin keimin ti du da damaska da ya chuan aron ti tamaya chuta tang chuan Isua chu lo ringin Krista chau lalle chandam tu a mangin alo pomta a Isua a hmu chuan tlak lo le te a in ti ema chuta chuan he tongkam hi a mangta ani kei mithiang hlim zong zonga te ber aya te zo ka hian chu khongai na chu pe kani Krista Isua miswal te chandam turin khovela hian alo kalti hi arin omin apom tlak ani anjinga miswal ber kani hi helai thu apola in hmu na hi aro pui hle mai keinin kan thirna atang chuan pola hi tirko te zinga po ate ber hau lo kan mulian ber zok hial ome ma se ani chuan te ber a in titlat pathian ma a in mute tlat te ber mai du tok lovin ate ber aya te zok ti hialin a in soi mai hi avaro pui em tin chang pakhata po hian sual ber a in tile boka Isua mutu hi chuan an sual tamzia an hmu a sual berin an in ngai hial thinani pola hian ring tu te ati du da wang kha emni ang misual ber a in ti hial na hi lo in ti chan po ni se misual ber ti tur chu anirwang ma se ama in a in hmu chian em wangin sual berin a in soi ani mai misual vek kan ni a adama tluk na chuan aswal lo deuh le swal deuh bik a om chuang lo ma se swal bera in hmu theina ero chu pathiana a omani mi in pathiana hmu chuan midang anuna anleng lova anma ni swal kha alang sar bera anma ni swal chu an ngai mo bera chandam na Isua chu an pan pha thin ama kan lalpa Isua meu po khan tha anti kha zudu vak hau lova mi pakhatin zirtir tu tha ti in an ko chot maya Isua chuan enga tinge tha miti mi pakhat chau lo chu tha an om lo chu chu pathian ani atimaya Isua hi miswal thalo ani ti na ani lo tuma ring tu te zinga chuan thalo ti an om arin om lo ani ma se a in ngai tlom na awangin tha a in ti du lo khovel swal kalpui tu tur ani don awang nge ni mishing ni na ron trom ve ani awanga tha in ti lo ti hi ngai tu na alut theini apa pathian chau chu mi tha ani ti apuang ani midek mi fel mita ni ma se kan swal phur turin khovela lo kalin athi na chuan kan swal chu phurin phumin a oma swal thi sanin nun thara kan nun theinan swal tel lovin alo thole ta ani swal reng reng shelo chu swala siamani ti te po alo ni bok swal phur tu ani awangin apa pathian po in hoisan le kalsan to khial angin alang bok Solomona hi lalro pui tak ama anga lalro pui tur hi heleya hian omlo tur ang hiala soyani a pathian po in fin na le shiat na hausak na ten athuamani ma selal tur laklu ani khan rorel a hupur ve hle ni turani ama in mudanin he tongkam hi asoi chuak nge ani tichuan olal pa ka pathian nangin ichhia hlo hi kapa davida aya chuan lala ilo siam ta a keizong naupang chhia mai kani a thu holam le kallam po kala shilova Solomona hi lalro pui takpo ni sela naupang chhia anglekin ala in mu ani a in sit em maya pathian rong bol na hi chuan zuam lam ain in sit na in mi an khat jok thin tlin tak tak o makan ngai po in an she thin ani Jeremiah po hi zol nei ni turin pathianin a ko tlat maya a hu phur hle mai ti alanga anau pan a chuan lama thu ka soi thiam lo kanau pang si ma se pathianin chula omlai to a alo hriat ani to a ser hran tur nima sela
pathian thu hi chu adang lam hle ti a hriata chuan lam siam a ol thin Daniela hi Ezekiel zia ka khan mi fel pathum zinga pakhata chhiar ani boka a chanchin kan hriata hian pa in vong fel takle parin om engkima soisel bo ani ti a hriat theya arin omna te le adik na te wangin du sak a hlo boka ma se Nehemia ang bokin Israel ho nam sualna avein sa a ama chu inda ol bik mai lovin suala in chiar telin ithu pek tele ro rel na laka kalpengin kan sualta a diklo takle suak sual takin kan tita a kan helta a ati mari hi Israel nam zinga mi ani a Israel ho hi nam indu tak mayan ni nam dang chu musit ve takan ni samari ho nam po kha an musit thinani chu ba ka nam dang chu pathian thilo le a nam thlan ni lowa an ngaya pathian chuan hoipo hoisana an nam chau hum him le ngai sak tura ngai na an nei lian hle ani ma se mari hi chuan in ngai tom takin he thu hi soya aboi nu nam tlom zia mu a akhongaya ti in nam tlom tak pathianin akhongai thu asoi chuak ani Mosia hi Israel te hruai chuak tura pathian ruat miro pui ni a ai kupta fin na zong po zir zo hial ani a faro fanua fapa ani a athule thiltia a ro pui hle ai kupta sipai general ro pui tak ani anti hetiang khopa mitling le thil ti theini ma se a insit le maya pathianin Israel fa te hruai chuak tura a ko po in olalpa keizong tun malama te ichhia hlo te hna thu irun soi nuwa po hian mitong mang thiam kan ve ngai lovani mitong ban le mitong mo kan sia ati a Isaya in lar na mo hi aro pui hle mai lal uzia thi kum ani ome in lar na mu hi lalpa chu lal thut pha sang tak choi sa na thu a mu a asil fen mor fwal chuan biak in chu atikhat veka akyang vela chuan seraf te po andinga an thanei dan an ti dan te po hria in asoya sipai ho telalpa thiang hlim zia puangin an in aw ton thina chu an in aw thom chuan ngong po a ngong na sale ani chu Isayan a mu khan ro pui ati le a mui te chu alo bol hlo zia a mu chiang ta a she om ati a chungpik a in ti hle ani pathian eng chau hian kan thinlung a chhun angin min in mu fia tir thin Isua Krista eng hian ringtu hi a chhun enga tharau thiang hlim chuan kan sual zia min hriat tir thin chuta pathianin tunge ka tiranga tunge katan kalang ti in asoi chuak le a helai thu hi katan nilovin kantan ti tur ni omani a chiardik lo a hlo thin Trinity thu akenga kan ti turani Davida hi Israel ram lal ro pui ber ti theyani a alal hun lai hi Israel ram azau lai ber po ani ome lal chakle thil ti theyani a tharau mi takani boka hla lama po ani hi aro pui berani tin mihlim tun laia kan vo ho ngai san zong takin lam ngai na takani boka aro pui dan hi Bible hi chiar ila kan hremayang ma se mi in ngai tlom takani a atong kam hi ilotar langte ang chu wangin kathisen chu lalpa mu phak lova leilunga luang su se varung ve tura tlanga te mi anwak angin Israel lal chu uihli lek zong turin akal chhuak ani hi uihli anglekin helal ro pui hi a in munia mole uihli te chu thil hote le enga ma tangkai na nei lovin kan ngaya mishing tan le thil danga po tangkai na om lowangai ani he thu hi solan tha tura ave laya atong kamani lal sola chuan a it sikin a hua a chungaram huai a omawangin tha atuma chumi hun laya soi ani a Davida po hi amang angve hle ani Davida hi uihli ti na anilova angia langana pomchi anilo atlom zia a in soinan uihli nen a in te khin na tongkam mai ani Baptist tu Johana hi Isua hian angai ro pui hle a
meiche hrin zinga chuan ala ro pui ber ati hiala Isua kong bua sai tu ani Isua laka hian a in mute hle mai a phei khok hrui phel tlak po kanilo ati hial tin Isua chu tlatlum tur ani le ani ve thung chu lang tur mai ani ti asoi bokani tunlai ring tu nun tam tak nen hi chuan in thau takani alar ber ber le din mun tha tha ti du mai tunlai mi hi chu kan ni a ang ta hle mai William Carey thu soi te hi aro pui hle mai ke mi hnai sai lo le man tlak lo changpat mai hi I om nge ngin kalo tlulu te ati changpat nen a in te khin ve hial mai rongbol tu ro pui ani ve nen a in sit hle mai ziak tu sang sang te tunma in ram le ram nam le nam in do na te alo om thin to a ziak tu pakhat chuan sipai abi ka in do na akal tu ra an siam fel na chu Israel lal sola hun lai tang vel kha ani e ati a ram in rel bol na tha le fam kim a om na chuan na peng sang sang sarkar thun na tura thilpoi mo siam anga ya sipai lam ram ven him na lamte thupe chhong tu information lamte le eile bar lam ngai tu tu na peng sang sang dang siam angai thin Israel ho hi tiang lama hian lalte hun lai khan anlo in bun fel ve thap to ani ti hriat theina oma Israel ho hi chuan politics le sa khwa na lam hi akal kopa asangin thil ti ani lem lo chutiang ani rualin puithiam te chu atul na angzela rongbol tura an na chan pual ti turin na an thok ve thina ma se ro rel na nen akal kop ti turani tunla hi chuan ro rel na le sa kholam kal ran na chin a oma ko ran po hi tunma luthera te hun malam kha chuan politics ro rel na nen akal kopani Solomon alal hian a na tho pui te arwa dana tianga ruam man na asiam kan mu a milian te chu heng mi te hini in an ni na po tiang hian vo ani sado ha fa pa azaria chu pui thiamani a sisa fa pa eli hore pale ahiza te chu le khaziak tu te an ni a ahiluda fa pa Jehoshaphat chu chanchin ziak tu ani a Jehoida fa pa benaya chu sipai ho tu ani a Zadokale Abiathar chu pui thiaman ni a Nathana fa pa Azaria chu ho tu te chungami ani a Nathana fa pa Zebuda chu pui thiam le lalthian ani foma Ahisara chu in chung lam ho tu ani a Abda fa pa Adonirama chu na thokaroi luite ho tu ani kan Bible thu thong thara hian le khaziak tu ti kan mu fo maya Isua Thihnaa chung changa le thil danga po an chanchin alang ve fo thinani juda ho tu te zingami Sanhedrin pola an ro rel na thuzia ka chinchia tu te an secretary lian te an ni mel hle a an thurel te zia ka vong tha tu te an ni mel hle mai tin chu ba ka sa kho thila po hian ziak tu bik lovin akal theilova zuda ho kha ro rel tu le khaziak tu te khan an pui thiam te thu le hla a ziak tu ni an form nge ziak tu ran an in siam ve ti then khat chuan kan hremai lo ani mele engpo ni se ziak tu an om ve chu angai shimang ti a hriat theya tunlaya po hian ko ran alo thang lian zela ziaka chin chia tura pui atam to ema le khaziak tu te hi an poimo hle ani tunlaya chuan tongka ringot thi chu thu atlin lo na chin a oma ziaka da hi thutling ani na chin a omani azau zonga thir chuan ziak tu ni na din hmuna hian atam jok chu kan ding ati theiani mithil chik mi te chuan dairy ni tin thil ti le na tho zia na an kol thina an thil hriat chin chia ngai te le thil poimo an chin chia thina ni ko hrana po le khaziak tu secretary ten ko hran ro rel na le ko hran history te ziaka chin che in thil an te thina tin poisalam man dan te chin chia thlip thlep te alo ngai thina chin chia na thila hian ko hran changkan le changkan lo te ashiata ram changkang le kang lo te ro rel tu changkang le kang lo te ashiat bokani tin heipa ka hian le khabuziak tu hi ashanin an om le a heta hi chuan thil chi sang sang le khabuziak hi a om le a history lam chui mi te an om le a history hi thil atak
tun ma atanga ram chunga thil theng poimo le thil om dan te chui tu mi thiam mi taima ten om le a chung te thil chui taimak le peina awang chuan tun ma thil lo om to dan te kan hre thina zirlai te le ram hruai tu te tan po thil tangkai tak tak ani a hei ba ka hian thon thu ziak mi te thon thu ziak le khabu om le a thungai nom tak tak ziak thiam phua thiam an oma heng thu ziak te hi atangkai zonga chhor thiam tan chuan fin na mu chhuana ani bok thu tak ni lo dot phua chop ni ma se thil tha en tir na tha tak nei turati ani a angai nom na lam ngor ngor ni lawa azir tir tum jok lam ngai tu chunga zir le chhiar tan chuan le khabu tha ani ve ani le khabu reng reng hi bible thu lam ni lo po en tir tha tak ne ziak ani deuh hlom tlang puya ma se a chhiar dan thiam ero chu apoimo a thon thu phena khan thil tha tak in phum zir tu tha tak a om thin ani ma se a ziak tu in atum tha tak neya ati ni ma se atum lo dana kalpui chuan thil thalo ni thei ani bok tin mi pat mei chiat na thila in mangai na love story an ti ang chi po le khabu chwa kan war ta hle heng po hi a tha tam tak a om rualin a thalo chu a om mai theye ma se a chhiar tu te hian chhiar dan thiam chuan thil thalama her thei ni a en tir na tha nei turati ani tlang puya thil thalama in kai hruai nan man thei apoimo hle ani pathian thil siam hi a tha veka amang tu in kan man thiam ero chu apoimo ani tin bible le khabuziak tu an om le a khovel pia lam tharau lam thil ko mu na bible kan nei boka tharau lam kan ti rualin kan mu thei le khoi thei lam ta na thil tha in ko mu na tha tak ani bok heng hi ziak tu sang sang ko chua kani a mosia ziak tu ro pui tak ziak atangin thupuan chua ziak tu apostol Johana thlengin ziak tu sang sang pathian thu ziak kan mu boka heng le khabu ziak tu te awang hian tharau lam le tak salam fin na ro pui tak char chu ani heng ba ka hian bible thu shilfia na ang deuh te le bible thu tharau mi ten an phua chua na thu ziak na bu chu a om le bokani mithen kha chuan bible lam le kabu hi chhiar ngai tilovin bible a omalom bible hi chiarila atok mai ti tok po an om heng mi te hian thil hriat fu lo an nei tlat heng le khabu poimo na chu tlemin tar lang don te ang bible hi tok mai ni ta sela sunday school a thuzir hi angai to lawang bible hi kan chiar mai anga atok mayang bible hi tok mai ni sela chuan cholni a te sunday school a thuzir ba ka sermon te ngai thak chen angai lawang tin chu ba ka crusade te campaign te camping te angai lem lawang missionary ho po in an thokani po in bible sembak angai lawang bible hi le khabu aziak ni ma sela pathianin ahmana ati nun lo chuan le khathu chuan ati hlum thin ti ani a pathianin mal aso mangaya mal asomin anong thin ani tunlai huna po pulpit sermon tele tantu tele chairman te po in bible an siar zo in athu pathianin mal som ro se anti thin na chan po hi ani hial lo mo kati a athu hi mal som sa ani chuan mal som ro se ti shan po hi angayem ni ti ngai dana om ma se athu hi ti nun thar le mal som angai thin tin bible chiar hian pathian thu hi kan lo shefia mai lem lo ti hriata biligra hama hian bible ka chiar lo na piangin ka tong trai thin ati anti a chu chuan pathian thu hi tong trai na a ti nun angai zia ati lang hle ani tin tirko te thil ti a khan Ethiopia lalnu kandake noya mitil re chanchina khan a hriat thei boka ani hi Jerusalem khua a pathian betura hankal ani a holama chuan atolai lira thuchungin zol nei isai le khabu achiara chu ale khabu chiar chu hei hi ani talturin beram no angin ani chu an hruaya beram no a hmulme tu ma a ngoi reng angin ani po in aka a anglo atlom lain achunga thurel an phal lo atha ate chanchin tu in nge la hrilang khovela tangin anun an lak sakta si a ti hi he mitil re Ethiopia mi hi sa kholam ngai sak tak
pathian ring tu po ni ve ngei narin om ale khabu chiar du zong atang hian Philipa hian ale khabu chiar a mu hian enge a omzia isha em ti in azot ta chota ama in he tolai li ra chuang hi pol turati alo ni nge boxi a mitil re hian he zo na an hria thian tu ma hril lovin engtin nge ka hria tang ti in a changa he thu atang hian pathian thu hi aziak hi chiarin hria chua bungle chang te hi nei ma ila athu omzia asoitum hi hriat lo kan nga maya Bible hretreu si hre em si chiar taima tak si ma se athu soi omzia hремia lo hi tam tak a om theya Bible thu hi thunung ani a chuwangin tharaw atang lo chuan hrilfia a hara don thiam le hriat fia theipo ani lovani pola po khan tiang hian alo soi re ngani thlaraw lam thu te chu thlaraw mi te hne na hrilfia in chung thil min pek thu te po chu kan soi thin khovel rilru atanga chiarin Bible thu hi hriat fia thei ani lova khovel thiam na le fin na a hriat fia thei ani lo wangin thlarawa hriat fia chi chau ani ti kan hre thei ani Bible chiar hi chu ziak le chiar thiam tan chuan a chiar thei vek maya le khabudang ang boka chiar thei ani nalaya om ma se adang lam na chu a phe na thlaraw lam thuruk ro pui tak a in phuma mita mu thei pia lama hian thlarawa hriat fia na chuan thil tam tak a in phumani lalpa thu chu ti nun le malsoma a om tharna zela khan chu thuruk chu ringtu in a hre chuak thinani hei hi ani Bible thu hi a horop ang ziak kan hriat na pia lama hian pathian thu chu atakin thlaraw thiang limin a thlen tir thina le kha thu chuan ati hlum thina thlaraw chuan ati nung thin tin Bible hi kan nun na ani lova kan nun na tak tak lal Isua min ko mu tu chu ani zo kani Eliza hne na pathiana in lara thli aron tho a ma se thli a chuan lalpa a omlo ti angin thli kha chu a in lar na man ruwa chu ani ve nge mai ma se atak chu ani lo atak chu abula khan a omani chutiangin Bible thu hi a pathian beremo titok a om theya a in lar na le a o hriat na poimo tak chu ani ti chu kan hria a ma se pathian chu ani si lo chu wangin Bible thu hi hrilfia le puana tharawa hriat na hi ashanin a om le ani hetia kan soi rualin Bible le pathian hi ngai ran thei lo na lai a om tho mai Bible hi pathian o kan hriat thei na ber a in puan na thunung ani si hei hi kan kalkan thei lowang heng Bible mang hian pathian kan hne na a in puan zel thei nan Bible kan kom ngei angaya a thu hre turin tharawa pathian hne na dil chunga hrefia tura kan buai angai hle ani Bible thuziak pathian o te mang hian sual hne thei na te hriat chhuah tuma kan be angaya a thu in hriat tir atum te hriat kan tumin kan be turani a thu mangin chakna lak dan kan thiam theyang Bible a hian adu zong a in ze awangin in en na dar thalanga tan kan mang turani Bible a hian Isua chanchin chu ziak ani ngeya ma se Isua chanchin hi zia zo se nani loti kan Bible a vek alo soile a Johana chuan tin heng lo hi Isua thil ti adang tam tak ala om chung chu ziak fai vek ni don sela le khabu ziak tur zong zong chu khovela po hian lengin ka ring lo ati hialani tin tharaw lam mal som na po hi sang tam tak apeto keipo mal som na chumin pe ti in hlaphua tu in alo soini mal som na chiar sen lo chatuan mal som na chu Isua a wana a omani thil chin chha nan ziak hi kan mang ang bokin Bible a po hian ziaka chin chha na lam le ziak ti tongkam hi thil soi fia nan man ani fo bok van lam tharaw lam soi fia nan po kan mang na sa hle ani wana ming ziak ti te nun na bu a ming chuang ming ziak ti te tharawa ziak ti te pola le midang dang te po in an lo manga Davida chuan ile khabu a chuan kapeng te zong zong hi ziak vekani a ti in kan hmu a kan tak sa peng te po hi lalpan alo chin chha fai hne zia kan hmu theya kan hming te po wana ziakin alo om thu soi ani bokani thupuana hian ming thar ziak thu kan hmu boka
ring tu chuan ming thar kan nei don ni in a hriata tin aziak dan le aziak na hmanrua chu adang deuh chuan rin om tharau ziak ani hmela tharau lam hming ani bokang aziak na hmanrua le aziak tu le aziak sa chu eng ang po ni se ziak ti hming hi apoimo ve hrim hrima khovel thil le tharau lam thil chu lodang lam po ni sela khovela chhiar pui om thina Isua lo pian lai po khan kaisara augusta khan khovel zong zong hming ziak thu a pe ni kha aram op chunga mi hriat theina na ni ang Isua pian naram po a opa wangin ani po an telve angai ni kha tun thlengin sarkarin an mi le sa hriat nan chhiar puin nei thina ni Davida po khan Israel mi te kha engzat nge an ni hriat du in chhiar pui anei ti kan hmu a thlaphua tu chuan van khopuya van mi an in chiar lei hre om thim sual hmunakal pathian fapa van mi a khian an chiarang mo van ko chiar puya khian ti in vana po chiar pui an nei ni turani Zohana Khan van mi pui tamzia a hmu in aziak chung po in a chiar seng lo ni turani hei po hi hla a an pho ani tin nun na bu hi a soi boka van ramakal tur te hming ziak na bik ni ngei turani chuta chuan mihring hming ziak angin kan hmu a van ramalut tur te hming chu zia thar to chu ka thai bo don to lo a nget ani ti angin ngai to ila a nge to zia soinan a thai bo lo tur thu a soyani tin heng azia ka kan hmu hi tharau lam thil soifia nan po a hmang ti hi hria ila taksa thil hi tharau lam soifia nan man angai thinani Isua ring tu te chan vo chu a ro pui tur zia kan hmu le a chu abikin neitu te an ni a neitu apiang chu ka pathian bek ina chuan bana ka siamanga chu ta tang chuan an chuak to lowang tin an ma nia chuan ka pathian hming nen ka pathian khwa Jerusalem thar ka pathian khwa ami wa na tanga lo chuak tur hming nen ka hming thar nen ka zia kang ole helai bunga hian le khaboziak tu chi sang sang chui ani ba ka le khaziak tu te soitel ani boka le khaziak tu hi chu mimal mi sang sang po akok theya tin pol thila ziak tu kan mamo a sa kho thil ani emaw pol le society thila association thila le dorlam ti mi tan te po le kha zia ka thil ti angaya rorel tu te po in heng thila hian le khaziak tu an ngai boka le khaziak tu hi chu mi in ziak an thiam chuan heng pol chi sang sanga hian man thei an ni maya le khabuzia ero hi chu amina zong ti chi hi anilem loem ni o ati theyani Bible a hian chiang taka thliar ran na chu mulo ma ila Solomon hnuaia thokte na chan puala tang hian a hlim thla alang deuh theyem kati a le khabuziak tu le khaziak tu ti hi thliar ran thei deuh chu angai mai thei le khabuziak tu le khaziak tu ni kop thei dana oma ma se le khaziak tu na zong hi le khabuziak tu chu an ni lem lovani le khabuziak tu hian history lam tele thon thulam le love story lam tele ramsiam thatna lam emaw sa kholam le khabu abu ting thama le khabu buat sai na lam akok deu le khaziak tu ti chuan ma ni chanchin khosak na le thil poimo chin chhia na emaw sa kho thil po ni se thosang sang chin chhia na le office mi sarkar thil boipui tu te sarkar sumlut le chuak te ruaman na lam te le association emaw society emaw company lam thila thil chin chhia na lam ziak na akok dewani le khaziak tu te kolom do thei ti te po a om poisalam zia na a te hlebruk du na awanga office poisa te ziak bo treu te thu zia na ni om tak te po a oma tin ro rel na thila po adik zok thereng si a do ta thil dik lo ziak ching te po a om thayang do thu a thil ti ching le thu ziak dik lo wanga tu te emaw poisa choi na thlen thei le lung in tan na thlen thei thil in je theina om thin tin soi to angin ziak lam dik thup si thil danga ani na tur tling zo lo tam tak a om thei thin thil fel lo oma hriat ni si ma se ziaka account bu a chuan thil fel thup box si te he zorama po hian eiruk atam corruption atam kan ti a hlo phu lova in sa in nei po tam tak mu turan om chu ba ka sikul tha
kalman thlakhat fi tam fe a in kai tira an na tho nen in mil si lawa kaltir thei tho si te an om tam ome ma se aziak an thiam aniang tu soi sel an hlo lo an le khabu lama chuan a fel thup zel ni turani lal isuan sum en kol tu fel lo chan chin a soya po khan eng fa te ai chuan he khovel fa te hi an tun lai konga chuan an fing zo kani sum en kol tu fel lo lal pa soi ang hi ring tu in ti terama po hian atam to hle mai ma ni ta na tha chu hretak ma ni ta na hlok na tura chuan a lo tak mai ngai to om lo tak tak hi an tam ta mai he sum en kol tu po hi fing hle mai sum anti dan vela hian arem hriat awangin fak a hlo pha ani kha tunlai kho vela po hian sumin ro arel na sata sumin ro arel na sata hle maya sum nei chu miza om ni an hlo mai pon lama chuan an nitlat chungrela chuan anei na na chu pan lo thei lo na chin a om thin tin mi te chunga po sum nei chuan that an chhuah thei deuh nge thina eile in zuk le hmuam thila po kan ban lo thei lo na chin an om zel mai ring tu lalpa rin chan na din mon atang ani ngat lo phei chuan han nep thei ani lo sum hian mihring ril ru a khoi buai hle ani ma ni hlo alung oi po midangin hlo tam jok an nei chuan hlo ve du na alo oma midang thik na akha a ol hle mai midang tluk lo hlau na sum du ama wangin alo oma henga hian thil dik lo takatia sum mu na ani phot chuan thai bo emaw zia bel emaw mai chi an tam ta ani ring tu nun tur thir dan chi ni chu ring tu kan thir dan le pathian ram thir dan hi chi ni in lo thir ila he thu a hian mi tam tak thir dan ni oma ka hriat awangin chi ni a thenin ka han tar lang ve ange pakhat na a chuan ring tu nun hi anuam zong le mal som na zonga thir na kan nei lian hle ani he thir dan hi bible po hetiang zonga bel thei ani ve boka Isua zui tu te chan vo kha then khat chau kha han lak phei chuan adik na thui takin a chui thei ve tho maya pathian hausak na lam han chui tak tak phei chuan alo hausana samai sia engkim mai hi ata ani a asia mani boka chuba ka engkim mai ti thei alo ni bok si a ti thei lo engma anei lo om lo ata oma min siam tu min din tu chuan ti thei lo anei si lova ti turani thil engkima hian kalkong min dal tur po hi alo om lo ti thei ani a ring tu tam tak Christian na chan po hi taksalam mal somna beiseina a angle mai nge a Isua zirtir te ang mai kha kan ni na lai mitam tak ril ru chu ni in a hriat thei ni ring tu kan ni chuan nat na te po tuar lo deuh bik emaw van duai na te po tok lo deuh bik tura in ngai mai te hi a ol hle a tin kan sum don na a te hian ring tu chu tluang deuh zar tura in ngai bik na te po a omani a in le lo lam din mona te po hian changtlung deuh le in to del deuh bik tura in ngai na te om boka tin fanau mal som na lam thila te po mi te aya dong tura in ngai na a om thina ring tua in soi ve mi har sa te le van duai na tok fo thin te chu an ma ni zir lo le pathian thu an zom tok lo wanga an chunga thil thleng anga vabel sak mai jing hi an ni du hle zirtir te kha athen chu Isua an zui chan an thlerna masalama kha chuan taksalam thila ham thatna ani ti a hriat theya chutiang bokin juda howin an lal mesia an be sei kha he taksalam mal som na hi ani a zalen na po khovel lama zalen na mu be sei na ani tin ngai dan pani na chuan Isua ring tu chan chu khovela hi chuan re thei reng anung tur le hun mang bik tura in ngai na a om thei boka hlaphua tu ten ikal zelang o zai on fa te kan zalen naram ro pui a hnai ta e tu na tra le lungai buai na hi kan lom na pangpara an da vul nge yang ti te in le ita na tuar tu ten chu ram chu an be se leilom na an ta na vul ve si lo zai on mi pui te le mangai na lal mel chu ni ro puya lo lang tur chu an thlir ning lo ti te in hla an phua then kha chuan man deuh laia ring tu te hla phua te hi an ngai mo hle a
khovel kal san zong in thil an kal puya ti in tunlai nuna tam tak ngai dan atang chuan ani ve thei viau bok tunlai hi chuan khosak na alo changkangin alo zia om ta hle a eile ina te sille fe na te kan lo zia om ta hle a tuna chuan lo nei lo po in eizon na thatak tak nein ha dam tak le nuam sa takin ringtu ni chungin kan khosa theita a vanram ngai na po atla niam ta hle boka Isua hne na kal thak lel na nei lo hialin kan nun a om hial ta emni ti tur kan ni ta manlai nu na khovel kal san zonga hlaphwa le vanram ngai na lam hla atam viau na chan kha tiang zong in lo thlir ve thung ila mishing hi khosak na anom le ahar sathian kan ril ru le kan tharau nun a hruaina sa hle ani ti hi alanga mishing hi kan khosak na anom le ahar sathian kan ril ru le kan tharau nun a hruaina sa hle ani ti hi alanga manlai mi te kha tunlai din mun hi han chang phave sela khovel kal san zongin la an phwa na sa ve viau thawangem ti hi ngai tu thei takani a andin mun chiat luata khan an hun lai khovela an khosakna eile in sille fe na an har sa a mani tho sa ring tak takin an khosa a lo an neya bu an nei lo chuan bashalai mai an mabaka tunlai angin vai bu fai ala tam si lo an in te chu thipui le ro puin ati chat thei mai khopa der thong ani bi ka tunlai anga simen le rangwa le perek le thir in sakna man ruate an lamang ve si lo thipui han thok hlek sela in angai to om ngala thipui ro pui le eile bar sil le fen thila ngai to na tam tak an seng thin khovel chang kan na le par moi na le anom na tunlai thil khol tha thil ti theina an la chhor phave si lova khangte khan ring tu mi tam tak chu an tharau lam nuna kai hruain he khovel shom na khan an nun a ngong thleng thina khatiang omlo na vanram anlo in hril thin chu atingai thena pupate po in kadam lai thlipui aral hunin ti te hialin la alo phwa boka damlai nun hi thlipui na satak angin an ngai ni manlai kha chuan thrisel na lam thila la khan an in enkol na athalo hle mai le ngala keini hriat china po in enkol na atana damdoi an man te chu a ho hle mai mb number thum te kha an chilek hle maya damdoi po alawang hle mai tunlaya khang damdoi an man te kha chu an mang thadu to lo tunlai tong takin a thing to a keini hriat phak lowa phei kha chuan damdoi po mb takmial po an nei lo mai theini hetia kan soi mek lai hian hlaphwa tu then khat twar chhel tak tak he lei po hi chhuwa san ngak hlel mai lova mowan ram deu rui thei mai mitel ni si pusuak lianate pulai thang pue te po anlo om ve bokani heng ho ngai dan le pulian vela te ho ngai dan ro chu a in person deu hlek pulian vela kha chuan leishe oma om kha aning em maya a om na lei hi aning em mai angin a hla a kan mu theya ralto mai se leinin om hi lungdu len rual in then na mun natna le lungai na zong hi chatuan lom hla a lo changro ti in hlaphua hi ma ni nun ni kher lo po midang te ta na phua te po a om thei boka ole heng thil hi a in buk tok hriat thiamiro chu apoimo hle ang he khovel kal san zonga kal luata thil thalo dai theina om theya ringtu chu a thi ma chuan he khovela a che na nga ya tuna a chen na po Isua nen chuan vanram angin alo chang theya Isua po in vanram chu in ko chung a om ati angin keima ni a hian vanram chu oma nakina mi mai ni lovin tuna po a thleng the ni ti hi hriat atul ve ani pusuak lian le pulai thang pue thlir na anga sang taka thlir thiam po angai ani khovela om chung po thil thlir thiam tak an om lain mishing nun hi alu lul em maya har sat na le buaina te she om na te kan to lo chuan pathian hnai du na hi kan nei mo khop mai thung kan nun azalena eile ina te sille fe na te tlak cham an nei lo chuan ama pathian lam hoi hi a har sa si a ama min hnai tir tu hi chu natna te le re theina har sat na tlak cham na te hi ani tlat si a laphwa tu pakhat chuan khovel she om na le lungai na hian pa mel min mu tir la ti in lo soya pa mel mu tir tu hi chu lom na lam ain re theina lam hi
ani zok tlat zel mai Isua po hi rethei lalpa ti a hlo thinin ni po ani a rethei te hian pan ani chok thin rethei lo chuan Isua hi pan antum ngai lo ama Isua ngein mi hausatana vanram lu har sat zia kha alo soya mani thil nei malsom na kan don te hian lalpa ro puina mu ai chuan thil nein min ti buain kanril ru lu khat tu Isua pol na dal tua hian min tran tir tlat thina ni khosak nom narama chuan vanram po hi ngai na nei to lo anni tan vanram be seina tur omin an hrelo leya nuam sataka an omawangin mi hausa le lazara chanchina po idam lai khan thil tha ichanga ti kha mi hausa pa hlo ani hausak na le khosak ol sam na te thil nga te hi thil swal apong apui chuan ani ngot lova ma se pathian the ngil nan man a ol thin pathianin hausaka ama ta na kan thil nei le sum te pe ka rongbol nan mang tur te le kan thrisel na te a rongbol a veiwa nan le kan kut le ke te ama ta na manatan adu em ani hei hi ring tu ni na tur dik tak jok chu ni om takani ma se soi to ang bukin hausak na te mandan mitam takin kan thiam thin lo chapo nan le swal na tam tak ti nan te pathian hoi san nan te kan man thina wangin thil thalowa alo changle mai thin Bible khan agora to finga khan emni hausa le nuam sataka om theina emaw retheya ruk na ne mo manglawa atok chawa ei tur ne ya khosak na kha adila hei hi mitam tak chuan kan mil tok hle mai pola ero chuan hausa a omdan ka thiama retheya omdan thuruk chu ka hreto ti in alo soi nge ani kha ring tu nun le kan chan vo tura lalpa lo ruathi thil chi khat mai nilwin thil chi ni angin a chui theya pola chuan engkim hi in ta ani veksi a korin thon khat bung thum chang somni pakhata alo soya hausak na te thil ti theina te ro pui na te mihring aya thil tha kan du zong thil te a huam theya chuti lai chuan retheina tlak chamna tuarna musitna retheina te ni a chung chuan atul ang zelin an chan vo ani pathianin amaro puina tura alo ruat dan hi henga tang hian lo chui le hlek ila hebrai bung som pakhat chang somthum pahnia tanga somthum pariat chunga mi a hian ti lan an ni a amasa a chuan Isua Krista awanga thil ti theina nei te chanchin aron soya chung te chuam thil ro pui tak thil ti theina an neya pekin an oma Gideon chuan pathian chakna in median ho manrotlom takte mangin ahne a barka po in sisero ho te chu ro pui tak a hne thu kan mu a samsona ani hian philistia ho anhe a thil tlom te mangin Israel fa tan thil ati a pathian chakna mangin hne na achang tin zeptha chanchin kan mule a pathian chakna mangin Israel ho chu amona tha te laka achan hima tin Davida po in milian Goliatha virvom tereute manga ahne thu kan mu boka tin Samuel po pathianin Israel rorel tuwa amana ama chakna a athuam thu te hengmi te hian pathian rin chanawang liawin thilti theina maktak an changa an mishing ngai tuana in arin phak lo thilti theina athuamin an om thin boka tin anni lo po tun thlengin lalpan thilti theina le chinchha na thilmak chi hrang thuam ama rongbol na konga thil tul anei tirte aro puina lan chuana tura athuam mitam tak an omani engkim chungalal engkim ama thu hnuaya da thei pathian zong te pathian tinga pathian zong te pathian ting ani zia alan tir bok thinani hebrai le khathon ziak tu chuan rin na in ram te an la a thil fel an ti a thutiam te an changa sakei bak nei kha te an ti chi saka mei thil ti theina an timita khandai hriam lam an pumpela chaklo na ata chakta ka siamin an oma heta aron soilan te khi hebrai bung som pakhata asoi te kha an ni a rin na awanga thil ti theina ro pui tak nei te Abraham ate Daniel le athian te le midang dang te chanchin asoi ba ka annoya midang ka han tar lan tak te kha aron soi le ani
tin heng a soi lai mek hian ama ring tu ni ve si a re theina tok reng reng a om he kho vela in le lo thak lel tur om lo thil ti theina a chan chua po tok ve lem lo tar lang le ila meichhia ten an mit thi tho le an hmu a midang te po soi sakin an oma thole na thale zual an jan theina turin chan chu an du lova midang te po in ti nom na le vuak te an tuarani chu lo po chu kolbun le tan ina khung te an tok boka lunga denin an oma thing zaina a zai bunin an oma thlemna an toka khandai sa hlumin an oma beram vun le kelvun sinin an wak waya re thei takin sheom takin ti du da in an oma chung ho tan chuan khovel hi omna tla kanilo thalera ate an wak thina tin chung zong te chuan rin na awanga faklo hlo to in thil tiam chu an chang lova keini tel lova an ni chu ti fam kima an omlo nan pathianin keima ni kong thu a thil engamo thale zwal abuat sai to awangin pola chuan ama chu arin chau po ni lovin ama awanga kan tuar po phal ani thu asaya athu kan han tar lan ta ka khian ring tu Isua a an nun na an le hring nun mandan in an lo na lai te kan mu theya then kha chu thil ti theya athuam te thil ti theina a athuam te then kha chu atuar tir tlok mai ni angalang te an oma then kha chu he khovel po nuam taka ring tu ni chunga ti du da na po tuar lem lova an om lain a then chu she om ti reng renga he khovel mang tu a om theya khovel hi an ni tan chuan omna tlak ani lo ti khophial te a om thei maya natna khuma tuar reng te dam chunga mi mu sit na tuar reng mi an thi ni om lo om te an om thin helai thu hi chini lian pui mai ring tu theu ten he khovela thil kan ton theya hian thirna chi khat chau hi adik tok lova lal Isua azir tir te ama minga wanga in le lote nupui fanau te kalsan te chantur asoi po kha ale za mulo tur an omlo ati ba ka khan ti du da na atel kher nge ani omani chanchin thajak tu chuan chu a thalam le a chelam po a om the ni ti asoi lal Isua ngei po kha crossa khan mani a intidam theilo ni kha ti elna tam tak nen tongkam deng khong tak takin an ti elvelani tin kan mang an natna kan tuarin emaw hlauna hmuna kan omin emaw tranpui lem lo min chang lem lova kan hret chang om fo thin bokani pathian hian min kalsan ta emaw kan ti wang chang atam theyang henga hian ring tu in tuarna tam tak ato chang om thin tin bible po khan ring tu chhel taka lalpa ta na in pe then khatte chanchin kan hret te kha an ro pui hle mai chan chua po an du lo ti hialin kan hmu keini mitam jok ero hi chu chan chua chakin kan au ngal chuk thina rom hun laia ring tu tuarna te kha han ngai to ila an soi sakdan arap thak le mai kumza thum chungot an tuar nge ani khang an tuar lai khan lalpan a mureng ma se alang changa chan chu an tok tlat lo maya an tuarna wanga thil thajok alo buat sai an tuarna awanga thil thajok alo buat sai ani angti arin theya tuarna te hi lalpan a om a phala lalpan tha ati angzelin thil a thlen tir thina ni olati khan episode li na atan chuan lo du tok le tari ila min ngai thak sakawangin kaloma episode nga na min lo ngai thak sak le theu don nya